Malo lau mali hau e ki melele e tonga hano kotoa. Whiawhia ki te talelei ki motor ke mo uniongo ngo mele te o tonga, ka umafu ki televisone tonga ki he whiawhini. Wakai koia ki he tala no la lahi oi aho. Vei pae kau whiwhine toko tolu ke whirisii i Novema. Hoko e kawa malo hitapu kai uhinga lahi taha ia ki he vete mali, mo e peseti e walungo fuluma nima. Pea tai maria tongani he whonga fo ahano ngauhi oi kawa tonga, koe liliu me he fuefu o ngawe aki ai kapaino. Taka koe wakai lewa eni, pia whakaiki ki. Kua vei pae kau kantitei ti whiwhine toko tolu ke whirisii i Novema. Koe whirisii eni ma e wahenga tonga tapu wha, hono pia mo fitu. Koe vei pā eni ke whitongia kau whawhawhunga mālolo ai a ko poasi tei, singi star saulala mo ta tafu moiaki. Kai kehene ka kato e pia le sisita kau kantitei ti i he whiawhi aneafi, i ona whapapau i me he komson whili. Koe ni ihi lewa eni o knau vei pā ke whirisi i me ngahi wahenga whira tonga tapu wha ono mo fitu, ai ne whamatala kai supervisor Filipi Tavuki. Ko e toko nima whakatoa e kau kantitei te o knau vei pā ke lakanga whawhawhunga kakai mi tonga tapu wha mo no, pia toko toru lewa mi tonga tapu fitu. Tonga tapu wha, koe toko nima e koe uraki ko māten tapu eloelo mi homa kerikau, koe ua ko veriami alama meita takau mi maufanga, koe tolu ko isleri puru mi whangaloto, koe wha ko tautai urupano mi topua, koe nima ko itka koka mi homa kerikau. Eko toko nima ia mi tonga tapu wha. Koe tonga tapu ono, koe uraki ko tahi fisi vehi kiki me utulau, koe ua ko sioni tonga noa fifita mi homa, koe tolu ko whane foto fituafe mi homa, koe wha ko se peti waka meilalo mi homa, koe nima ko tursi e laine tei mi hofoa. Koe toko nima moe mi tonga tapu ono, koe tonga tapu fitu, koe toko tolu, ai koe uraki ko whirikiriki te au i mounga whaotisia mi hakeho, koe ua ko Paula Piven Piukala mi hakeho, koe tolu ko Kristina Saulala mi tofoa. Ai koe ne kakato ke kau kandidate koe mai mahenga whiri tolu koe ni. O ko makatunga foki e whirisi mei he ata ai ngahi sea i he whalealea, hiri hana whakahifo i kau whawhawhunga mālolo mi hana ngahi sea i he whalealea. Nei makatunga hana whakahifo ki nau tolu, koe huina i kai tali e ngai hopotangi na nau whai ki whamau angatangi. Whilawe i mohona whakahalaya i ki nau tolu ki ngai hia koe totongi ki whakalotoi, pe he foki ne hoko ia o whakata aonga iai e nau whiri whalealea, ai ne whakahoko i he tauko o si. Koe whirisi e amanaki ke whakahoko ia i he aho tolu o Novema. Koe wahata o ko le koti i tongani ki he vete mali lahi taha koe ta noa ki he tolu noa. Koe le whakahaya mi he lipo te potunga whakamau anga, lolotonga whemea aki i he komiti kakato aniafi. I he lipoti me he potungai whamau anga o ku hai koe lahi tae palopalema ki he vete mali, o ku iai whaleawe i tonu mo i kawa malohi tapu ai ak peseti e walungo fulma nima. Hoko at kai whaitoko na tapu me pesete whango fulma wha, patoki hoko at kai polokalama toli foi akau ki tuapure anga mo i peseti e tongo fulma fitu. Ko e toka ngā, ke whai hawa kai ke tuu ai lao, ke tau whakalao o i Mali, ko e uhi o ku haa i he lipoti, ko e tau lahi taha ku hoko ai vete Mali, ko e tau anoa ki he tolu noa. Lolotonga nina i e toka ngā make whawhawhunga no pero e wano pere nuku ki he lahi e whanau whiwhine ki tau sii, o ku nau mau whanau te e ki Mali, ko e hui o iai e ni kaunga tonu ki he palopalema o i vete Mali. Ko e toka ngā lewa ke te wakai i ai lao, ko e hui ke whenā pasi mo i alu e taimi mo i hake mai ai whakalakalaka. O pati taulau i se ki he tuunga koni koe vete Mali. O ku hoko ia i he tau o na tōu na ngau e lahi taha aki e ka malohi. Ka mo e whaitoko na tapu e sea. Ka kohinga ki te whaihano wakai i whalere i ange. E ka pane a mai e whamatala whatau pe mai o kua e ne tuu. Kua ne horo e sea. Ko mea kore koe te e minista. Pe toi lawa ki te whaihano wakai. E ngahi tau te a. Ko
Ko mea ko fai ka sio ko ni kaka ki olunga utoleo ki a tau whatongia. Ki whenga i ki holo ki a ki mea ko ni. Ko mea ko ni o whatu tama ka au pito ia ki whanua ka alukua. Ka tatau te fito ki he tau tupu. Ka kotua bea e minista. Ko e vete maari, ka hange whatapu, mo mea ko ni ko e whanau tai whakalao. Pea kaua e whihu i koe ni e sea. Kai ai hango ki i whanau o tau ikia he tau whakalao. Pea u whango fuai he tau hi whanau, ke whakahoko pea pe ha mari. Ko hiru na hanga whango fua. Ko whihu i. O kui kai ke hanga e hoi whango fua ko ni, ke ni hanga o apius pe te ni hanga o wesia. He ko tu e sea o mea i peia he eik minista alao pa mea i peia ka kai whanua. E mo ua ia ka pau e whakailo i he tau iki. Pa ka pau e whakangofua ia he mātua. Hanga tau e minista o whahoko pe me e koe a whamawanga. O whakangofua pe pe whakalao pe. Ka koe ku whehui pe a kuia. A piu sea whetu gehe. Pa ka pau aia he o mātua pa sai pe. Koe ke kau e tau ia koe me wesia koe whanau ia. E koe whakangofua. Ka koe ngapena no whehui a tu. O tonu pe ki toi whakamao po kuang ka pa u tapu whakaluku fua whakatau. Tau tonu ki whakangata whakaluku fua pe i sea. Ka ua e toi whakango fua pe ia, ki toi hoko atu pe e whahinga mea u tau whakaukau, o tonu ki ta ofi. Ka muhare ko mea kone tahange ko e whanau ta e whakalao i sea. Ko ngame i ki mua. Mea ngai po pula, a tamai ia. Uhi ko whahinga whaihia ko ia. Ka ku pe kia whakaukau ki ha whahinga whaunga ki whakasisi ia. E ku aluia ki whulahi anga. Ai whanau ko ia. Pa ku hoko ko parapare mai whanua. I e whaihia, i e tawhaako toa pe moi whasosiale. Kai kehene pehe vai pulu o kosi pe ngai whaunga ne ngawe aki kau i kai pe ke o la lelei. O ku na tau toki hiki foke e whalen, ai tau tea koe ke whai toko na tapu tau kua si a pepu ka tau atu. Ka ku kai peke ahe ne horoa, o ku ke hiki tō pe e tea. Koe mea peu ku whai koe i he api e taiminiko no whengai ke e ako. E ako i nau tolu ke lava. O whai hanga hei polo kalama ke e lava maua e nau seniti. Kai koe whai tōko na tapu. Pa koe nihi o ku ngāo lelei au pitoki ai mea koe ia. O ku lava nau ata mai pe o whai no whanki ngāo e keke. O nau hao ai. Koe, ta whai koe vete, e tia koe, ka uia mea u whai o no whatonga kina i he torono ai tangata. Ai maari tau ti koe i he whonuan. Pa koe mea u i loa whawhare hopo sea. I he maari vete, koe ki veri tau fitu. Koe ki veri tau fitu, o kuhinga ia, wa upea koe e mari ke tau fitu. E whinga toko taha koe ke mau ano hoa fōo, whinga e ke mau ano hoa fōo, hoko ai moi vete, toi hoko atu e mo ui e se. Ka koe ni o ku whai atu pia ui ke ua pia, o koe toi tā ria ke ki 7 year each koe o ku whai ake e mea. E kuange pia e tia koe taimi koe nei ke i whawhawhonga lao ai mo tuat. Nā uhiki e ku totongi koe ke he vete me he tolunge au o taha whini mange au. O kei totongi pia e kau vete kai vete. Ka whinga e nau vete. Ai ku koe tuipe maha koe anga pe whaariu ngā taimi. Kua koe ke tau whetoko neake e ngai ta whakeke.
Koe ngahi ta whakoe ke lesisita mari whai beo no a koe. O e kau whai whikau. Pea koe laiseni koe whai mari o ku whengai ke pure i au pito ke lawa o control ku whai futola. Ka koe tahe whaunga ku whai e potunga ue. Kono ta awhi. O i kai toi alu ha whai mari i tua taimi. O hau katoa peki office ko ke lava record le ai o mea ko ia. Kau kei whai peku e pe ngai keisi unau kore ai mea ko ia whai peha. Ki tukwanga whainga maari ki ai kau whaingai ke whafokfok o toa mai peki e whai resita ki office ke toki whai ai resita maari e sea. Kai oua toi awe ola ngai o maari hola tu peha ni peha o ia. Whai maari atu peha taha ia. I kai whafoka atoa mai pegi e ofisi e taimin. O whahoko ai ko wike maa wange. Ka koe anga pei ai whaariunga taimi e sea ko tupulaki pe. Ka whai pe whinga ke whakahoro horo. Ai mea ko ia. O ko kei hā mai pēa kau Māori ta e whakalau i he whanua, ai ko kau Māori ta uta e whakalau e ni matolu i tonga tapuni, fitu i wawau, ua i eua pe aku te eki ke le koti ha Māori ta uta e whakalau i haapai pe moyongoni wā. Kai ke hene tare pe komit kakatoa ni awhe li pōti whakatau e potungai whamau anga, wanoa wataha, pe he whoki ke li pōti whakatau e Comsons Fili, wanoa wataha. Ko hamaka maile ki he whanua ai amanaki ke tai Maria Tongani i he whaunga who'ou ki ono ngauhi o e kawatonga. Ko he whaunga who'ou koe ni ko ono liliu ai kawatonga me he fuanga maheni ki he utu ki he kapainu ke inu ai ngahi matakari o ngai whanua ke he koia i tu apuri a ngā. Ko he whaunga who'ou koe ni nei whawhua ia e he tangata tonga no fo Amerika ko tangi whetaua lele noa. Ki he whaunga who'ou ahano whakamāketi atu o i kawa. O i ka ingata pe inu usila mo Australia, ka e malawa ke to inasi ai mo kakai i Amerika, i ulope mo ngai whanua Asia. Pe he elele noa, ko e whaunga who'ou ko eni ai kawa, ko hono uta mata atu pe ai kawa me i tongani ki Amerika, ke toki ngao hiai o utu ki hangahi ka painu, pe au ositesia i Amerika i siulai pe au kola lelei ai whaunga ko eni. I he ene pe hene e iai whakaukau ke kole me ki tongani ke lawa au uta mata atu ai kawatonga ki Amerika, ke ngahui aki ai ka painu. Pehe elele noa, koe tau mua, ke mauhapa anga lelei ke whanua mo te si i ange whakamore e ngahui ai kawa i tongani. Koe uhi koe ola lelei e whaunga ko eni i Amerika, pe o skamata ngawe ake e kapainu i Amerika, o i ai lewa whakaukau ke tataki mai mo e tokanga e kaupālangi, ke nau inasi e ngahi mea tokoni tu whanua a tongani, ai ana e whakamala ala ki ai a lele noa. Te au muk whakaukau i he ku ilo whakapisnisi mo e whale i ko mai ka te au he kau whale i e no te tau si tau do. Te mauto i ku whakatau mautol me fish e lere koni ai ka painu. O ku aki pe ai sio whakaluku fua. Ko e hange koe na u lawe ka ki mua mantui na mau tisain e mautol weni ke lawe ka toa ai u matakari ko toa. Ko e awe koe ke he kawapa te tau kei palu whakatonga pe koe tore ka pe tene taste o ilo no lele ka i he kapainu e ia e taimi e tuwha hange koe Coca-Cola. Ka ko design whake mau kapainu koe manatui koe Red Bull ba moe u inu pe hene ke ilo hata. Ka olewa ke whahanga au e ki ai o whekumi nai pe he mau whekumi. Koe ki whakamore o lahi moe taimi na e lahi. Ka ko whai si o mata ki ai. Koe Kalo tongani ne pehe pule lahe po tungai ngowe to ki tāwele ami manu, koe taha ene makamaile ki tongani, pene o si tese ka painu e waluafe i Amerika o ngawe aki, ai whaunga who'ou ko eni. Nei toi whamala ala lele noa ko liliu ko eni ai kawatonga o ngawe ake ka painu, o iai ne whakafuafua e si e kawatonga mi tongani, pe au iai kole me whakaroto lahi ki kakai ngowe tō kawa, ke tō ai kawa ke lahi, koe taha ene matapā ke uta atuai e nau kawa ki muri, ke tokoni ki ngai whamiri mo ekonomika e whanua. O alu whakataha pe tau whakaloto lahi ki kakai, mo te hange pe hano talatalai whare a moa tina tolu holo e nau loi mata. Wāweni pe hanau wāu ke kapainu,
Pea te nau toki inu le wano meli e. Ka koe tuunga koe ki he ngā ue mis. Oku whakawhi malenge tau alu. Whaamata pe. Pea wawe. Hao mo nau ki se niti ai. Koe ku mea pia utala ke kau ngā ue wawa u mo e ua. Ko mea whai koe no te ke nau tolu. Ko whana mau pika nau tolu. Tāga mau pika nau tolu. Mou tō. Tō ke lahi. He te tau no. O si koe ku kau whale i fusai au pito. Nau o stala mai pe nau tolu. Ka ahi pe hata imi te tau nofo pe mo fisi. Koe back up plan. Pe koe palani ua ya plan B. Ka no atonga. Te tau lava ke tō mai mahina hoko pe me fisi. E whai mahu inga. Koe mea ukai ke ufu u hoha ai ke he tō. Ka ko oange whenga maari e tō ma ai kau. Ilo pehu kau ngā ui wawa o mo e ua. Kai ke wala tau whakapopula i ke tō e ai. Ko mea pehu whai koe whakapaanga nau tolu. O tō pe maa nau tolu. O wala pe ako o mai fukawa ke oange pe nau seniti. O nau ilo pe e mau whaunga ngā ue. Koe kau tahaku na whakahoko e ngā weni, koe whata ki e How and Sons, ai o iai pe waa i tongani mga i whanua i tuapuri a ngā. I e whemea ake kombit kakato a nia whine, kōle e whawhonga kakai o ngoniwa, ha waka wawe taha e kau taha wakapuna lulutai, ke whawhoki mai ni ihi ko nau tuku wakai, ke uhi koe ngā we. Koe kawa ingani nei o hake ia, lolotonga whemea ake whamatalapa anga ai puli anga, malia kuten pēlei pe, me whakaiki ke tala noa koia. Nai pehe e he whawhonga kakai o ngoniwa wātau hui, ko toko lahe ni ihu te eki mao whainga māli e ke whoki mai pe wholawa tuki niwa, ke uhiko i kai ha sea e ata i he wakapuna lulutai. Koe tūka tai mini sea o kuiai e ki whine mutua whamole mole pe. Whai ako me niwa ne talu e ne hau ana i siurai. Pea totongi e ne puna wakapuna ki niwa o te e peke punai. Ki niwa he wakapuna. Te ekpe mau hasea, pau mahalo ka pauna e alpe wakapuna ko hatsata. O kuiai pa moe ongo mātua me nusila. Nai totongi osipe e na sea me nusila ke hao ki tongani alu ki niwa pea foki mai me niwa. Ko weekend e tolu ai mo uno foa ai o mātua ko ni ko mau ai mole ai ngā weia. Pese ai kore u whai o tu whanongo mai ka inga o me ape ai o eki ai mua makapuna ke puna ki no top tap ke ave ki kahainga mehen mo ki nau tolu koe kau wholau nau ke staka atu i niwa e si whakafoki mai nau tōku e mau maha nau sea ke nau pūnai o tūri ki he nau ngawe. Nai tāli ki he kawe ngani ai pale miahu a kawa mei liku o pehe o ku lolotonga whakahoko e ngā ue ai pule anga ki kawe ngani. Koe uhinga palpare ma u mea e pe whawhunga. Koe le ti oi na kei ke toi lawa o ngā ue i he ne taim kou mawahe i me wawa ki niwa. Ai au koe tūtōni whalao le vai koe ngā koe safety e kai rewa ki ngofua. Sai me wakapunai alu ki eua mo mea. Ako ne ki mawhao at koe ki niwa hange pe kou ne mea ai. E kai ke lawa ia ko hinga pe koe ki transmit a koe nuku. Nei mau mai ane afi e ko ngā. Koe palani koe ne lulutai ke puna i he tua pule lulu ki niwa. Nei whai pe whengai pe lawa o toi wā veangi a pongpong. Ka koutui. Koe wholau konu pealani konu ke tōpue lu, lava whea maaria e ka inga konu me niwa. Koe puna e ua e whai koe ki niwa. Koe ngā pe koe tōlahi koe ni e kautari. Koe tōlahi a ki nau tōlo o ku nanau ke i mokno whoa koe niwa sea. Kei kehena e tāli ai pe aniafi e whamatalapa anga e pule anga ki he tau, ai ana e ngata i aho tau noa o sune ua noa wataha. Koe whaunga whaau i he tau whakapaanga ko o sine ka mata ai no ngai ake si pinga tau hi tohi whawaha apul anga i loa ka ipsaps. Nei tali e peniafi mali pongoti ai ofise a tita senyale wa noa taha pia toloia pe whalealea ke toki whanongonongo. Pea uko hai kau tese kau takilotu me ngahi potu ngai puli anga ki whakautu te whanau tu utupu o nau tau nau kita i he tau ni. O te wata tongani ke nau kau whakatahi on whamanatua whamaman lahi ai aho ke whakasi se tāna kita i aho ngofulu o mahina ni. Maria kuten pēle pē mo whakaiki ki o tala noko ia. Ko e polo kalama ko e ni o whakahoko ia i he wikeni ai whakalele pē potu ngāue ki he ngāhi ngai whaloto whanua, whakataha mo i tese kau takilotu pehe ke potu ngai polisi me ngahi kupu whikau aki.
E whamatala ai Inspekita Pule i he waa ngawe ki tu ai potongai polisi, Manoa Sili, dolotonga polokalama leitio mo i tesi e kautaki lotu ai potongawe ki he ngahi ngai whalotofonua, na ne pehe oku mahino mei he stestika e potongai polisi i he tuunga au ia e tauna ki ta i he tauni i tongani, i ona whakahoa eni ke tau koosi, oku kaka ki o lunga ai whika. Ai ko toko walu eni ko nau to'o e nau mo ui i he ngahi o hinga ke he kehepe ke uhi ke tō tua ai mamahi. Koe tauna ki te whakamuimui tahana e hoko ia i he wike ko osi. Koe lahi taha mea ku ilo he taimini pia me he makatuunga koe ni o ku whakakaukau ai toko taha ke whiri ke he pole koe ni taupot taha koe ke he ne mo ui. Oku ilo i oku ki kaka ki olunga ni se testika he tauni. Pe koe mea lahi taha ku haa mai oku mahi no koe wā relationship. Aia koe mau oku hoko ki he wā. Ki he wā o toko taha pia moe ngahi ofa anga. Pia kuiai pe ai ngahi lau ai wholawhola ki ai talanoa ki a laki ki he tauhi ai wā. Ke iai hani ihi kehe ke tauhi wā moe he taimi oku mau ai mo lawe ai e o ngō mo loto i he wā mohani ihi koe ofa anga. Pia kono tuunga pe he, oku totonu lewa ke whai ai whehokotaki mo nau tolu, mo talanoa mo ki nau tolu, he taimi unau lotonga i he stage ai koe mamahi tōtua. Koe kakai koe au whie mau ia ke toko ni i au pito ia. He koe ene whakaukau pe ke pole ke ne whakaosi e bene mo ui, oku kone osi whakalongolongo lewa lao e ki ai. Koe mea pe kua la whai koe ki mua. Pe koe mea huna ua ilo mai oku asi meni ihi unau whakaukau pe koe maa. Aia koe wā, pia moe mā. Ka koe mā, tapu pe moe mea tanga reik whaifukau tana kai sa me, koe taha ia he mea ngau ea se tane o mai ke tau. Ruki a ki tau tolu ke tau ongo i oku tau mā. Pea koe mea ngau e koe ia taha ia mea ngau e oku te whito ai ha whakaukau hani ihi. I he konga mai ki moe ni, ke whai e tu uni koe ni ke nau sino. Ula ki pe koe wā, pia moe ngahi o whaanga, pia koe hono wā pe koe mā. Ko taha ia ngahi uhinga koe ni oku whakaukau ai ni ihi pehe. Ka koe pole mo uki ai polo kalama koe ni oku whimau ke nau haa mai. Ke nau haa mai o talanoa, pe nau haa mai o tala e nau talanoa mo e nau whaingataa. He oku iai e kakai ma teu whiunga, na e lawe iai whaifikau, o si teu i nau tolu, koe kakai me te se kau takilotu, mo e kau toke tā, mo e ngahi kakai he ngahi eria koe ia. Oku nau ma teu ke nau tokoni. Ka koe whaingataa whoki koe nau nofo longo moia. Nā e tohe whakamala ala a mawhi luto i hoa mi he poto ngā aue ki he ngāhi ngāoi whalotofonua, ki he ngahi palopalema o ku nau whakatoa ngai o ku whiao mai ni ihi o ku nau mamahi tōtua, e daimi o ku nau whetu utaki a ngai ki he whika telefoni ta e totongi ki he whema o tokoni, a ia koe noa walu no noa o no ni mataha. Uluaki, koe ni ihi o ku nau tuu i he tuunga koe ni na lawe koe ki ai a Inspekita Polisi a teu pe kei te haa manaki. Pe a whiunga pa mo e nau mau koe ai whika koe ni he ku mau whenga mau pe ke mau hanga text whakafou i he TT Cell pa mo iu call ai fo i whika koe ni me ke tua taha tu oua i he mahina kotoa. Koe ngā koe mau ilo o mau inga ke au ai whika pe ke ilo ke ai toko lahi oi kakai koe o whanua. Aia koe kalasi ulaki aku mau whatonga i he ngahi kumi tokoni koe ni kua whai mai koe ki he laine ta e totongi koe ni. Koe whahinga o koe pe te haa manaki. Pea whiunga pe koe nau ilo i he text, pe koe nau ilo me ha taha, pa ku nau whai mai lewa ai kumi tokoni koe ni i he laine. Koe kalasi lewa taha ku mau hanga whatonga i, o kui kai ke nau i hatu unga whatu tamaki pe he nau tolu, ka o ku nau me lemo nau tolu i he ngahi palopalema kehe o ku nau whihanga ngai moia. Hange koe mea nei lawe koe kia Inspekita, ka pau i kai ke whahanga aue ke tokanga i kina mo tokoni ki nau tolu, te nau iku pe nau tolu ki he whakakaukau ke to'o e nau mo ui. Paguai ngahi whaingata ia ni i tālita o i kai ke i he mawhai ia koe o i tesia kau taki lotu pa moe mau potu ngāwe. Kau mau whai lewa ngāwe koe ni o ku mau whekumi lewa ki he ngahi hoa ngāwe mei tua a e koe e lawa nau tolo o tokonaki mai e tokoni ko ia ke lawa whakahoko.
ki he tō taha koe o kumtokoni mai i he laine kumtokoni. Pea o guai whahinga ko silawa ai ngā ue kanau tōlu, o guai whahinga o maulolo tonga ki ngā ue ki ai i he tainime. Ko e kawinga ko whakotu whakamamanahi ke whailonga i aki ai aho ke whakasi isi ia e tauna ki tā i he tauni, ke ngā ue i ke mao ai amanaki. Te tau wakaile waheni ki he whamumitaha mi he mala e Oisipoti, e whakahaukatuia e Malia Kutsenbale. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Malo me tau ke whiau mai, wakaikuia ki he mala e Oisipoti, mai kautaha Pacific Timber and Hardware. Sipoti whaloto whanua, mei he netpolo. Nā ai ka kata whiau he netpolo te tau lava ai kautaha netpolo tonga ni i he ahotoko nake o wike ko osi, i he mala e netpolo ai e panke BSB. Ko e whiau hi te tau lava, whoki ko e oloa ke whiau hi netpolo whakaloto whanua ia ko whakahoko i tongani, hiri whatamaki ni hoko i Sanuali, be he whoki ki he tō ai ko viti taha hiwa i whe pueli. I he whiau hi senior e nei whika uluaki ai e timi laione, ua a hihifo pe tolua kau vai. I he whiau hi open mixed pe koe tui fio ne maoia e tongatapu fitu, ua a laione pe tolua kolomotua. I he whiau hi senior B ne maoia e he timi tongatapu wha, ua a laione pe tolu ai timi Wonder Women B. Pea i he whiau hi sihifo i tau tahavalu ne maoia e tongatapu wha, ua a laione pe tolu a kau vai. Nā e whamatala ai ofisa whakalakalaka e kautaha netpola tongani, winita tau hala liku ki he tau mua moe uhinga ne whakotua ai whiau hini. Whakatala noa ni whakahoko ki mua atu whikau aki ma ngai palan ngā ue ki he tau local players, pako officials, ke whakatupula ke ngai tau ke whakatau mua ki he tuunga, whakatupuleanga, peko he tau mua peko nau manako ki ai. Me he te tau lava ne mautoi whamahino ai ngai eria koe ni, e kau wa inga, ne ia ngai kalaske ke fa ai ia kau tama fa nau po fa inga nau taleni te apito ai nau tone te ki competitive apito o nau tolo fa toka ngai ke tata na ki pe tata ki pe toko ni ha hala fononga ke tala pe ko to pre anga ke ho iktanga tamo ki nau tolo ko ni ka fa le te fa ngai fa tapo ke no wa ko e fa inga pena nau mana ko pena to ke nau ka mai pe ko socialize pe e kala sono tolu ko nga ke net polo ko fa mai sino pe a kono fa ko e ko na tolu ke no pe api te ke na ka ke sipoti ai o mau inga ki ma tole nga ita fa ko ni e mau sio ko e te taulava ai mau inga mo mau fotu nga o e ha fonga ke mau fratau ke ia ke na tolu ko fe pe ta fa ki no mana ko ke ai ke whakatupula kien, peko ai peke nau whamasino, peko ai peke nau whiewhia, peko nau toloko ke api, teke nau kau mai ke ha spoti, o whiewhia kau tahanet polo ia ke mau a utonu atu pete whetu taki mai, ke kau mai ke hangai polo kalama hoko. Kei kehena e lawa atu sikeri tāli hono ua ka koe konsela meihe ofisa la whika o lahi Australia ki tonga ni Ian Cooper ki he polo kalama whaki me tāli ai whiau hini. Nei toko ni ai wa asi ponti ai potu ngāwe ki he ngāhi ngai whaloto whanua, kau taha nei pola Australia moi panke PSP ki hono whakalele ai whiauhi ko ni. Ni ki mua patau mawai, tato e wakai peheni ki he tala noa lalahi oi aho. Pei pae kau whewhine toko tolu ki he whirisii i Novema. Hoko e kawa malohi tapu koe uhinga lahi tahaya ki he vete mali moi peseti e walufulmanima. Pea tai malia tongani he whonga whoou ano ngauhi oi kawatonga, koe li liu me he fuefu o ngawe aki ai kapaino. Pea koe kakato e peha o mwongongo i lea whakatonga me leiti o tonga, pe whoke televisione tonga ki he whiawhini, pea whika amune au tono te kiroto whale tonga hano kotoa. Whamalo te tau keifi a mai, kwa o simalita te iwai, ka mou mea.